Ninong makakalingwan ka rin motoristang may karanas, kingalos 5 oras sa bayat na ning trapiko, inyang lumbog yang mapila na parti na ning NLEX San Simon Exit, inyang mila ba sa kauran ning banwang 2023. Katakot-takot aberya manibat king North Luzon Expressway, aminabot hanggang Manila North Road, aparti na ning Bulacan ampong Pampanga. Mig overflow yung Pampanga River at reng sanga na ning waterways ning Pampanga, miyapektuan la. Ingdala na ning danum king dane na ning Tulaok Bridge, nila poya at kararagling kinati. Ere agawang tambakan ning mesabing porsyon na ning expressway pablasang ing vertical clearance na nini, kareng mga ragula saken, tumamakya. Inya ing perwisyo, mi sapin-sapin na. Ing alternate route king dane na ning CDCP o San Simon Exit, mo naman adalanan uling ing level na ning danum hanggang nakingawakan. Kareng problema ngay ni Anilto, anyang kauran ning milaba sa banwa. Mika resolusyon ay isama siya. Keti masuka yakano nung tinudya ing gobyerno. Kimpanakit na kanong San Simon Mayor JP Punsalan, malawot mapalyari pa si Bayo ini. Uling ang giyang atin lang teginan king dalana na ning danum. Alino man kanulaganas masalesengan. So for the record, itang ketang Tulaok ya rin itang vertical clearance ka rin. Itang king NLEX. Mitas na ita. Pero itang exit, mitas na ita ya rin. Itang exit, yung problema ko ngayon, uling mitas yung Caltex. Okay. Makananawa rin pa sabi tamo ka rin, initially. Wali, ako ka rin, yung situational meeting panahon niyang at si Bongbong, President Boygo. Naproban na ita, actually, may ka-budget siya ita, pintanda ko rin yung tuwang engineer. But up to now, walang aksyon. Ingamanwa ng Mayor Punsalan ning pilatanan ning San Simon NLEX Exit at ingdane na ning MacArthur Highway. Agpangkaya suking migit 100 meters sa dalana na ning danum king mesabing kalsada ing dapat mitas at misamas oneng ang gakanungeni. Malapit na ing kauran, alire pa umpisan. NLEX yung budget na nita, kasi itang 108 na nita, sasakop na ba ng DPWH. May panuruno naman kaya, potang may problema yan. Balo ko, tina yung budget siya na 25 million. Sabihan na ng district ka, pero da-download ka rin lang. Wapin. Ang engineer tulad siya. I don't know, na yung totoo. Samantala, pagkikwana na ning CLTV 36 News akwa ing pasyag na ning DPWH Region 3. Kinumpirma ng Direktor Roseler Tolentino, agawan de ing mesabing proyekto, pero kimpisasabyan nung kapilan, alaya pang pakibat, abie pesa. Ako yung kakain talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.